Ял хужалығынже хызенешне пужарас е адыландарас дегензіне агро-стартап проект ұқша денгебе пулышмағадыр. Пирін республикара 2 жыл бұрнышлан айтывал. Кыжалғы конкурс пөдемлейді візімбе ял хужалық министерственже палаштар жеш. Пөлдер 22 фермер хужалығын ердюше азынна программаба грант илня. Кашниех патшалықран 5 миллион тенге яғын пулышывати вишня. Вазинжен пери Мургаша юнинжи Владимир Федоров. Юрис профессионала илнескер ялана хыйнишне пужар заярас әмітпе бұрынна. Агростартаба хучынма заявка дырадычень 5 жыл пақча жимеш тырбул рапс үстерня. Шутланы жеті тұтса малала адалантарыз бұмала. Үмітсен бұлзасы шадына пұрыншылаза бұмала. Прахмаламар, преупланы жеп прахмаламар. Малала адалантса ішлес желанебе, ішлемеле. Ішлесін бұладев. Патшалық Владимир Федорова 2 миллион журу деньги укша барсахов халандарына. Шагы ялхужалық техники туянма шыбақ вырынлы булна. Кыжал, сагр вун виши жин заявка тратна. Взенчень вун брежень проектне Ирлана. Пури шаг программа по Кыжал республика бюджетничень херих пилик миллион ытла тенге уйрна. Конкурса чионышлы бизнес-план тратный зенжен тығырвуны процентча, пақча жимеш тада тырбул тузейлі себе ішлешін. Программа баузу гурма усламешне күлінесті левля, анча халихе налог организенже хрещен фермер хужалы бек регистрациялен низем, е кыжал регистрация духнезем булдараша. Конкурс комиссия, кашнем проектне теплен тишкерзе балларца хакпана. Конкурс шиндерюжизене суйланы чухне, техника, шерлапты кипурине, тогда конкурса хучинаган ял хужалых енебе, ядарлы пилю илине шуда илеші. Ядарла білу илни тада шырлапты кезімахран пулас фермера конкурсра хушмабал илме майбарать. Веренмен ехалихе туғыжа ыштаду заилесіне палартманызіне конкурсран калармаща. Проекцияне хакланы жүхне хужалық равылық чырлых, візіне усрама виде тавража бурриниде шуда илеща. Меншін меже балтивешнине министерзен кабинетжен хужеве бежирплетне. Унба интернет ушлыхинже кашни кымылдываган паллашма, хыйне хый хакпама булдарать. Агростарта проекта хучынза жіндернезем хызен девешне еплерек пурнышланыне, грант укшибе мәлі узу гурныне, ял хужалық министерственже азырғазақ тіріш. Кыжал пашалық пулыжывне илеймен незем, те бір жылда заявка дыратма булдараща. Чеваш енгіларым вали Алиса Александрова, Михаил Солин.